A ti idemo sad gore na brda, ti batke tamo, hopale, vam, ovo, ono. Make the ground shake. Pozdrav za snimaj samo jelku jedan stavljamo su pregledali. Nemojte samo zbog mene da sam tu. Nemojte zbog. Znaš kako je Kikam se sa mnom družila, ali eto, znaš. Družba pere kruž. Jana je opala, ne znam to. Eldar, pizda, subscribe, odmah. Gospodin će staviti. Nabijem ga nakon. Ne družim se s Gotom. Pa ti si najveći ovdje, jebote. Sjećao mu. Evo, Jane, Može. Daj nam što. ovo je Zaki. Uzmi, da, ne valja odbijat mene. Kika me ne bi odbila. Ne bi te kurac Kika odbila, kakav si, mati bi te rođena odbila, haj mrš sad! Evo ovdje, na tvojima. Jebote mi ko neke sjede rasprave, ovo ti je međa, jebe. Ajde. Evo ti! Jaj, koja traže među. I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Sjedi ćemo izbaciti glavu. Ja ne znam. Da, međa se zovu Emini, jel? Eto, znate. Sjedi pod, evo istu. Hajde sad vrši ispod ovog videa. Potinjemo. Eto, ne znam. Ja ću ovdje trkat kurac. Ćeš tu, bolan ubi ga. Mrš tam! Mrš tam, kamerman! Pa evo tu! Ooo, kakav kos rad, sad ste vidjeli to. Wow! Minecraft jebo, mati! Pa! Bravo! To be jara, to be sto nafta ima. Vela, alle. Aj si ne Čekaj taj pogled. Tako on Kiki sve nešto. Sve ovako. Kaj jebo te mati! Pogori je na nule! Ajde ulazi! Kaj jebo sebi, mamare! Kaj jebo sebi! Wow! Tomaš joj sve! Iza, pa ići se za... Kod? Snimaj on! Gdje predstavite ljudima kako gubiš? Gdje pred kameru? Gdje?
Kako gubi čovjek 2 puta da gori? Jesi kamera mobitel. Pa ja bio ti na kamera. LT, L3, L6. Aj pogledaj. Ko ti? Sajemo. Nemaš ti nikog. Samo polažem sve u danas sam dobio, da ne dobijem ti, nema ti. Ovo je glas sere. Čekaj ti, ja mare. Nemoj s tim tu! Ne smiješ se pomjeriti. Jebim. Ovo je to pa sad mi naši šila ga je. Wow, koji skill, wow. Allah, treća lota laha, bet. Ima program probati. Može i badi se, mora i dobro. Ja nema materi, bio ja, vidio se ja, jebo moja mater je. Ali zajma, ne dajte smirte, se bude stuče. A to je najjače. Ovako mog ne vraćao. Probam, ali ne izaće za tam tvoje lice. Ne boj. Jebe moja mater. Pa ne mora, zanimljivo. I moje! I moje! Znaš koliko ti meni donijeti man subscribera, još 50 makar. Znaš jest dobro. Jebate, šta mene je samo snima, okrenite uvijek tu šipku mene. Ovo je moj bat. Ovako sam bio. Jebo! Ovako sam bio. Eto, horo, kraj. kraj. Javir best. Došli smo do kraja ovog teškog videa. To je to od nas. Like, share i subscribe. Evo ovako ljudi, znači pošto smo došli do kraja ovog videa, evo samo jedno pitanje. Da li vama ova dvojica liče malo jedan na drugog? Da, meni je tu malo nešto sumnjivo, ali nema veze, znam da liče jedan na drugog. To je to bilo od ovog videa, sam ste uživali. Ako jeste, subscribeujte sa kanal, to je to. Vidimo se, ćao.